Danas u studiju naša gošća je Katarina Matijašić. Katarina, dobar dan. Dobar dan. Mi ćemo danas da pričamo kako ste se vi provele zajedno sa profesorom i ko je još bio iz Bosne i Hercegovine i kako je uopšte došlo do toga da se ide na olimpijadu, da krenemo od početka. Kako je došlo do odlaska i kako je tamo izgledalo? Pa za mene je bilo neočekivano, pošto nisam planirala da idem, ali idu samo dva studenta, odnosno đaka iz Republike Srpske. Jedan, Stefan Lazarević, je odsutan, pa sam ja upala umjesto njega. Tako da je bilo prilično neočekivano, ali na kraju se nismo pokajali. Naša gimnazija već 6. put vodi svoje đake na geografsku olimpijadu. Što to za tebe znači da predstavljaš naš grad, Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu? Veliko iznenađenje da naša poprilično mala škola iz manje sredine ima toliko uspjeha i da toliko radimo i da smo spremni da naučimo mnogo i da uđemo u te neke internacionalne vode i takmičenja. Tako da. Vi ste otputovali kada? 8. augusta? 8. augusta. I kako je krenulo putovanje? Došli ste u Sarajevo? Tu smo čekali let od Sarajeva do Istanbula, koji je malo kasnije. Zatim došli smo u Istanbul i tu smo imali smo veoma kratku pauzu i išli smo od Istanbula pravo za Žakartu. I koliko ste putovali u tom pravcu? U tom pravcu malo manje od 12 sati. 12 sati. I dolazite u Žakartu i šta vidite? Kad izađete iz aerodroma, s aerodroma? Aerodrom u Žakarti je ogroman. Ogroman. Da, prvo smo morali da se snađemo vezano za vize. Nakon toga smo tu se vidjeli sa timom iz Litvanije, pa smo zajedno sa njima otišli do autobusa. To je autobus koji je organizovala organizacija koja je zadužena za to i oni su nas odveli, nas i timove koji su stigli u to vrijeme do Bandunga. Bandunga, da. Kako izgleda taj grad u kojem se dešavala olimpijada? Pa nismo toliko vidjeli grada, vidjeli smo sami centar i okolini hotela gdje smo osjedali, ali je dosta drugačije od gradova ovdje. Na koji način? Mislim da njihova kultura je dosta izraženija i vidi se svuda gdje god se okrenete. Oni definitivno dosta pažnje vraćaju na svoju tradiciju i da to održe. Svuda se može vidjeti. Koje boje prednjače u odjeći? U odjeći? Ja zamišljam da je sve šarenom, ne znam zašto. Pa većinski, da. Jeste šareno, da. Aha. A da li ste vidjeli neke znamenitosti, neke građevine, nešto? Posjetili smo 2 muzeja. Muzej geologije i muzej skulptura i umjetnosti. Dotakli smo se kulture Indonezije. Ti kažeš, Katarina, da je sve tako nekako šareno, vidjeli ste neke znamenitosti. Kakva je hrana u Indoneziji? Hrana je veoma drugačija od naše hrane i ja sam pričala i sa vršnjacima i drugima koje sam upoznala iz našeg dijela i generalno iz Evrope i svi smo se složili da je nama dosta neobično i teško je navići se na to, ali je mnogo iskustvo i hrana nije loša. Ja nekako zamišljam da je njihova hrana puna začina, da li si upravo? Da, mislim da su oni prilagodili to malo nama, tako da nije bilo toliko ljuto i začinjeno koliko smo mi mislili da će biti. Da li ste jeli voća, je li tu nešto ne bilo neobično? Da, voća je bilo često na tenjerima, tako da. A kako su drugari koji su učestvovali na olimpijadi, sa kim si ostvarila kontakt, s obzirom da vas je bilo iz 54 zemlje svijeta? Pa, pokušala sam da pričam sa svima, da upoznam sve. Najbliža sam bila sa đacima iz Brazila i Mađarske, pošto smo zajedno sedeli u autobusu, gdje god smo išli. Također studenti iz Australije, s njima sam dalje u kontaktu, tako da ostale sam upoznala i pričala sam s njima. I kako je to komunikacija, na engleskom ste komunicirali? Da. I o čemu ste razgovarali? Kako oni žive u Brazilu?
zajednicu. Da, to je zapravo nešto o čemu smo razgovarali sa svima kad se upoznamo, obično kakva je situacija u njihovoj državi, šta hoće da studiraju, da li će da u budućnosti odu negdje vani. U Brazilu, pa veoma je lijepo iz njihovih priča. Meni je prva asocijacija capoeira, njihov ples, borilačke veštine i ples. Da? I šta još kažu, kako u Brazilu? Rio de Janeiro i šta? Oni su iz, ja mislim, Sao Paulo. Sao Paulo. Da. Tako da pričaju kako im je vruće, ali interesantno je što iako su iz Brazila da im je u Bangkoku bilo ekstremno toplo. Ja mislim da je u Aziji veći dio, ne znam, ja nisam putovala, da ima dosta vlage u vazduhu. Da li ste to osjetili? Smo mi bili, bilo je, kao što je ekstremno toplo, tako da i manje više nismo, ali je bilo i kad smo posjećivali vulkan, tad je bilo malo hladnije, pošto smo išli na neke veće visine. Na visine. Jel padaju popodnevne one kiše? Ne. Ne? A kolike su temperature bile tih dana? Poprilično visoke, ja mislim od 30 stepeni. Ali je subjektivni doživljaj da je znatno topliji nego ovdje? Da, definitivno. Aha. A da li ste imali priliku da upoznate neke ulične svirače ili nešto da vidite neobično? Kakva se hrana prodaje na ulicama? Da li ima cheeseburgera, pizza ili ne? Zapravo ne. To ima možda u dijelu grada, ali imaju u trpnim centru. Na ulici su više lokalni ljudi koji su izašli sa malim štandovima, stolima i prodaju. I šta prodaju? Suvenire ili? Suvenire na moje iznenađenje nismo našli nigdje na ulicama. Ne? Ne. Teško smo ih našli i mislim da smo na kraju jedini suvenir koji smo mogli uspjeti naći na aerodromu. U smislu magneta i priresaka. Na ulicama toga nema, što je čudno. Što se tiče hrane, većinom je ili neka peciva ili neke grickalice u kesicama manjim. To je neka njihova proizvodnja, ne uvoze iz zapadnih zemalja? Da. Njihova proizvodnja. Aha. Da li ste imali priliku uveče da prošetate možda do nekog kafea ili? Ne, uveče obično smo legali rano, zato što su dani bili veoma zamarajući, ali smo bili uveče u muzeju geologije. I šta ste tu vidjeli? Prvo imali smo kao uvod neku predstavu, ples. Obično na svakoj manifestaciji smo išli, uvod je bio njihov tradicionalni ples. Zatim smo imali kratak obilazak tog muzeja i na kraju su oni svirali muziku i englesku, koju svi znamo, a i njihovu tradicionalnu indonezijsku muziku. I kakva je njihova muzika? Kakvi su instrumenti? Šta je to? Jel to ima prevoda na našem jeziku? Vjerovatno, ali mislim veoma je neobično nama, ali je veoma zanimljivo. Muzika im je, koliko sam ja čula, veoma vesela i veoma je za igru i za te njihove plesove, što smo i radili na kraju. A sad da se dotaknemo samog takmičenja, kakva su tu iskustva? Kako je proteklo? Proteklo je, ja sam zadovoljna iskreno. Bilo je, kako sam rekla, zamorajuće, naročito dan praktični test. Čitav dan smo bili na polju i obišli, imali smo 4 posebna testa koje smo morali raditi, tako da taj dan svi smo se složili da je bio previše. I na kraju tog dana smo išli u muzej geologije, tako da to smo se malo opustili. Ali takmičenje sve u svemu su bilo veoma lijepo iskustvo. Kakav je taj osjećaj razmišljati na engleskom i tražiti odgovor? Nije to nimalo jednostavno. Ti kažeš da si upoznala nekog iz Australije, njima je to materni jezik, njima je vrlo lako da pretoče svoje misli na svoj jezik i da odgovore. Kako je to nekome kome materni nije engleski? Pa oni su bili po odvojeno, imali su manje vremena, nego mi možda 10 minuta, ja mislim, malo više. Tako da mi smo kao imali pravovoljni rječnik i sve,
definitivno je nezgodno i iz priče sa drugima sam zaključila da dosta i pitanja koje smo kolektivno preskočili zajedno jesu zato što neke riječi... Niste mogli da nađete adekvatan prevod. Tako da, to je bilo malo nezgodno, ali sve u svemu nije toliko čudno da zavisi koliko poznaje engleski. Mlađe generacije svi baratate dobro engleskim jezikom. Pretpostavljam da vam je to svima tamo koji ste bili potpuno normalno. A reci mi, kakvi su bili rezultati? Na kraju to moramo to da pitamo. Ko je bio prvi? Iz koje zemlje? Rumunija. Rumunija? Da. Naše komšije, malo. Da. Kažem komšije. Pa, jesi se upoznala sa, to su bili Zapravo, isto 4 člana, jel? Da. Zapravo nisam. Mislim da su oni baš bili posvećeni takmičenju i nisam ih vidjela da, na primjer, posjete muzeju, to su bile dobrovoljne. Znači, ako ste umorni, ako ne želite da idete, možete ostati kući, tako da na tim manifestacijama nisam viđala, moguće da su se spremali, što je... Ja mislim da tu ne može u posljednjem danu ništa specijalno da se spremi. Pa, slažem se, ali upoznala sam ih na kraju, nakon takmičenja, čestitala sam im i razvijala smo društvene. Interesantno je da je neko iz Europe, kome nije maternji engleski. Jako je to interesantno. A kada ste se vraćali, kakav je bio osjećaj? Sjeli ste u avion i šta je onda bilo u glavi? Šta je bilo u mislima? Iskreno, bila je veoma tužno. Tužno, no? Da, jer, bar za mene, jer sam se spojila s toliko ljudi i sama pomislila da nikad ih vjerovatno neću vidjeti opet, ali nadala sam se... Ali imamo sad sve ove mašinerije, računare... Da, to mi je bila glavna utjeha da možemo ostati dalje u kontaktu preko... Da li ima tu osjećaja, mi smo zemlja koja je, 30 godina je prošlo od početka rata na našem podneblju, da li si osjetila da u nečemu zaostajemo mi u tehničkom smislu ili ne? Da li možemo da se ravnamo? To je bio veliki udarac za naše građanstvo, rat je opasna stvar, ali ipak, evo, iz male Vlasenice uklopili ste se, družili ste, komunicirat ćete zajedno. Da li si osjetila da u nečemu manjkate? Ja mislim da ne. Pa ne. Definitivno mislim, mi i dolazimo iz nekog manjeg mjesta i njihov edukacioni sistem funkcioniše dosta različito od našeg. Ali sad ne znam da li je to mana ili velina. Nisi mogla da razlučiš. Jer mi smo podneblje za koje su uvijek govorili da imamo jako dobro školstvo. I ja mislim da je ta tradicija još uvijek ostala i da imamo, dobro, sad ja ne znam. Znači, ti i Svjetlana ste se vratile pune utisaka. I šta da kažemo, kakva je Indonezija za kraj našeg razgovora? Indonezija sama po sebi jeste veoma različita od toga što smo dosta vidjeli u Europi i divno iskustvo bilo, ali mislim da su ljudi koji su činili čitavu tu zajednicu sve to učinili posebno. Drago mi je da si uspjela da dođeš kod nas i da razgovaramo o ovom prelijepom putovanju i takmičenju. Sad ćemo da napravimo pauzu, zahvaljujemo ti se, pa ćemo da popričamo sa tvojim mentorom, profesorom Milićem. Profesore, kako ste vi doživjeli ovo putovanje, 6. po redu na olimpijadi? Pa eto, svako putovanje je različito. Kao što je Katarina rekla, putovanje je bilo i neobično i izuzetno daleko. U toku samog putovanja smo imali određene doživljaje koji nisu ni možda u momentima prijatni, recimo kada smo prelijetali Indiju i dio Indijskog okeana, turbulencije su bile stalno, ali to je geografski opravdano jer je sezona monsuna i tek kad smo prešli na teritoriju Indonezije to se smirilo. I dolazite, kako ja kažem, dolazite u Džakartu, vaš osjećaj, vaš doživljaj, impresije? Da, prvo, znači, poredeći sa aerodromima na Balkanu, nevjerovatno veliki aerodrom i u Istanbulu i u Džakarti, džinovski aerodromi koji su neke svjetske raskrsnice, a primijetili smo da je sa nama putovalo dosta ljudi koji iz Evropi idu za Australiju preko Džakarte.
onda je drugo bilo iznenađenje. Mi smo tamo stigli negdje oko 5:30 popodne, a bio je mrak. Ja? Da. To To je je neobično jer mi smo prešli na južnu poluotu. Sunce u ovom periodu godine odluta na sjever, prema našim krajevima. Tako da je otprilike u tom dijelu Indonezije dan obdaniца kraća za oko 4 sata nego kod nas. To nismo znali. Znači, dan kraće traje, a tek kad kod nas bude zima, oni će imati najduži dan. Eto, malo. Mada je to za ekvatorijalne prostore nezahvalno govoriti o godišnja doba, tamo je uvijek isto godišnje doba. Gotovo iste temperature. Uvijek je to znači oko 30. Ali matematički, odnosno geografsko-matematički gledano, mi smo došli kada je njihova zima. U taj period. Ali vam uopšte nije bilo hladno? Nije bilo hladno, naravno, temperature su konstantno bile iznad 30 stepeni. Međutim, nije bio baš puno strašan osjećaj, jer grad Bandung se nalazi na nadmorskoj visini malo veće od Lasenice, 700 metara i to je ublažilo taj nekakav ekvatorijalni osjećaj. U Džakarti je prilično teža klima za nas Evropljane. Što to znači teža za... U smislu, ne u smislu temperatura, i mi imamo ovdje po 30 stepeni, ali gotovo nepodnošljive vlage. Je veliko isparavanje, naročito na obali mora, i onda je za nas to jako teško i što se tiče zdravstvenih prilika, i nezgodno i zbog odjeće i bilo čega. Ko je još putovao sa vama iz Bosne i Hercegovine? Pa, po pravilima olimpijade, svaku državu predstavlja tim od 4 učenika i 2 tim lidera. Još su putovali učenici iz Sarajeva, 2 učenika iz Sarajeva i njihov profesor, tim lider, moj kolega Sead Sarajeva. Otprilike, kolega Sead je također, kao i naša škola, već više godina uključen u sistem olimpijade i on priprema učenike na nivou federacije. Imate dosta iskustva sa geografskim olimpijadama, a evo malo pričamo ovako o putovanjima. Gdje vam je bilo, da kažem, najinteresantnije do sada? Neovisno sad od Indonezije, šta vam je bilo tako impresivno? Pa, eto, Marija, ja nisam razmišljao na taj način, pa mi je sad malo, treba vremena to da se sve premota film. Svako putovanje je imalo, možda s obzirom na doživljaj kako smo doživjeli to putovanje, da je putovanje na Olimpijadu u Kanadu bilo i u svemu bilo lijepo, znači i zbog pomenute klime i zbog ambijenta koji smo tamo zatekli u Quebecu, jedan francuski ambijent na teritoriji Kanade i možda od ovih olimpijskih putovanja da je to bilo nekako najprijatnije. Naši građani nemaju mogućnost da putuju, nismo mi novčano, ne možemo da odvojimo dovoljno novaca pa da ostvarimo neke snove i zato sad od vas upijamo informacije. Šta je to bilo interesantno u Kanadi? To što u kom ste gradu bili tačno? Pa, to je onaj dio Kanade gdje se pretežno govori francuski. Grad Quebec City, koji ima jedan od najstarijih univerziteta u Sjevernoj Americi i koji njeguje tu kulturu, a čitav grad je izgrađen u nekom evropskom, francuskom stilu, na prirodnom okruženju koje je fascinantno, znači rijeka Sveti Lorenz, okean koji je tu blizu i zaleđe tog grada u kome se nalaze najveće šume na svijetu. Naravno, u okviru tih putovanja, olimpijada, domaćini priređuju ekskurzije, tako da i tada u Kanadi, a i sada u Indoneziji smo imali priliku da idemo na jedan aktivni vulkan koji se nalazi pored samog grada Bandunga. I ne pravi nikakve probleme? Pa 2019 imao je veću erupciju, a trenutno samo ispušta sumporne gasove. Svima su podijeljene maske, međutim
vjetrovi su se tako krenuli da nam ti gasovi nisu smetali, da obiđemo krater tog vulkana i bilo je izuzetno. Ako ljudi, kakav je temperament ljudi? Mi smo bučni ovdje na Balkanu, mi smo eksplozivni. Kakvi su oni u Indoneziji? Pa, po temperamentu ja mislim da smo slični. S tim što Indonezija je mješavina kultura. Znači, tamo živi oko 800 etničkih grupa. Govore približno toliko jezika, mada oni imaju taj neki svoj državni Bahasa jezik, zvanični, kojim se svi služe, ali na ulici ćete primijetiti baš veoma različite, znači i nošnje i načina oblačenja od islamska država pretežno, znači od strogo islamskog oblačenja do potpuno neke evropske mode koja je na ulicama jedan konglomerat koji se danas često vidi u azijskim gradama, pa sad u novije vrijeme afričke. Recite mi, šta se vama dopalo što se tiče kuhinje i hrane? Pa ja sam očekivao kuhinje, naravno, specifične domaćini nisu željeli da puno odstupe od svoje kuhinje i prvo raznovrsnost. Eto, iako tamo recimo svinjetina se ne upotrebljava u restoranima, osim u nekim ekskluzivnim hotelima, ovo ostalo je sve bilo dostupno, ali recimo hljeba nije bilo, to je takva naša izgled, jer zamjenjuje ga riža i baš mnogo povrća, mnogo voća. I kada ste sjeli vi u avion, kada ste krenuli ka Sarajevu, kakve su emocije bile? Pa, malo sam eto iz drugog ugla gledao nego Katarina, a ja sam se malo više brinuo oko onih proceduralnih detalja, oko pasoša i ostalih papira. Gledao sam da to sve bude u redu, da ne bude problema, a isledio je onaj dugi let prema Istanbulu u avionu koji je krcat, znači i u odlasku i povratku oko 350 putnika je bilo u tom avionu iz Džakarte. I eto, bio po dolasku na Sarajevski aerodrom, osjećali smo se i malo puno umorno, ali dosta ovako zadovoljno jer lijepo vrati se kući. Lijepo ipak je kući najljepše. Vi ste dosta putovali, a lijepo je kući najljepše. Hvala vam puno što ste gostovali.